Msu Tiotiv, Shatachi, Msu Nedavansha, Tasha no Tiv Television, Sembunya, Si Timamiongo, Vengo was with Tiv, Her Rare Majesty, Professor Felicia Himbadon, Ayate, when you know a neg in high, Mkolo Colon Machi, the Tanka, Himbachi Jambe Kase, Abe Hitativ, Simbabe o Vesino Naptiv, o Makodi Zona Command, Velo, all on your TV, Utomve, Velo all on say. Anga have tankla kwashimba kwashimabe ubenza yone hit your TV suni da bansha Tasha no Tiv Television so oti onja kwa kai imyongi himbi don shazo don ya ne oti TV atiene kwashi abne tomni shi Makodi Zona office Tiam ka Himbadon kuma Zona Commander Naptiv Makodi Mo kama ibia wonito kwasi yaji mongo PRO Zona Command Makodi kashami suni da bansha Tasha no Tiv Television Giant TV ngo wasu TV milano gajiminchi ngo wasu hama shechi yakalon avesi ye maselim sen alona ha zaza sila ka chini wa kikese ngo wasu so da ba kashami na si hisha obesino efishine zayu ko machi da tene yanga kalen kijimela si fa hitati yelu higienega ufati wolon tioti mhenwo ya ko abana be kwane ange hita wasuti ne higenje so champion pinemu o mane hi pleyanga anyomo ka kijimela ba kwane ne yasi le fon hitati bisi henga yelu ejiliba bini ya kwane ge kesi feka wewe ne kala ba yanga akijimina ne akwane hinva hita wisi he ka hakwa shunje ngogwisi wala yangwa donga ngwa toti abakwane ni vali ufa anja ne yesi wifa ka ne ga oti kono ko ne fakwa ka fakwa habimu kono ko ne kwa fi pa yi shabimu wane ka ko didu sinengi ka mfegala anavuluire ne ka ne chiko ugana no showa sike ka kwa yomba gane dai kwa wano duwe dai kwa naya uwa kwa za dai ma otika kanja kwa ugane na vine inabna ugane na vine igbitena na ha ka zayuro suduwe mini huwa ka kwa hihiru gane shimfegane na ha ka navi wane evangeli hita wusine jene kashami bila mnongo tsebe ha pinu gene o shembwa shimama pinu ya bagene ya ngo wasuti kasulu hambe na hamashi kada vave na hamba gane ke telimpe ngompe ngwe kwaga kacha kivelu ucha kwashi biana vela ya u nenge wenina ko chama benavea ka ko sikika ko inave gbovi ko halaga ko luhela popo la ka huwa ngwe te ko ngwe ngokakpa ngwe vi ka hakwa uitun uzuwa kwa yaya ba hamo hinge da wusiklangu na halaga si undu yondo si batiza na ka gene be kasi bagene ka ba wevani yemde kala ka wa buma wa bana wewe ka vi wa didu ko da na vitu bu yemne ko da te ulen to mi hotel alu kimbe wenya le dubu diri melu kwa alaga melu baga udaire izo daire ne ka vi buma vi bi mo kwanyisi hakwa nimba ilu efficient ni popo ni fati wolon tioti ikola kugbo utovun kwashin kolu mbablu elen zende neje Naptiv go ha state man we offices hami so do onongun si tule kuma hakwa ni kasi aka kasi avambi kasi bana kasi lamave wavu kwa wavu ne kiru yangi myonga o wavu kwa so that utu wako mimi so that si to hamia squash ba feeling ba me vela pa sifati o kolonve aluvi wase ko mimi ngia sifati o da kolwa bo ve hem se gbeda sisa ko yo ba na haji ni nyomba gani ka volu ha o state atu sinenge ko kwana ne ya o hit Nigeria ngo o shiku won
kpalwe bagane ke kovi iva teve ki within Nigeria iko ito higbo ko ida te hin bini ida te hin Asaba ida te hin Enugu na bagane ya shike to ve yim ne ki Mali bagane like o siva ngwa ha na ba gen yelu yim ne ve ki Ivory Coast bagane da nyo ki Ivory Coast na mana ne wo binde ya ukuwo ma ukuyo unenge bayeme pike bayeme nevi Ivory Coast lala bagene vi yeme nga ha vi yeme hagigiga kave zana nga ha ya bagene ya bayeme nevi hagigipa vi fahinge ba fele mbla fahinge haji le airport na tipka kan ha mi chi hinge yo ba fa kwa na ke bo ve yen gbe da to ne ve da nyo se ya kada kasida kove ya ko wan vi kwashi lamane vi ko ire vine adugashi kave luve se bagene kave henki kikase wawe kiki aluko so zama kanta ve da beya si wave ton like no lame hen na ha si wave ton ba yulu pu ba napti petini vi ho university ve da be ahide vinegi ka kwaga ba to mo vi gala I wave ton ba irin ton ve visi hin napti na napti toy ka rehabilitation package vigila na ba afelin blood kasi kovi si ovi ji na nyale ki vi use vi tembe kasi mbani kwa veno madam bla kwa shi yumbala ki uhe kana igu ho igi manyale kila na you work account to government ka yi like victim trust fund na bagane ba wizama kanta gala ka from there ki du nyale kila with ko napti pelwe mila alwa veto bagane ka ke vi so salon bagane vi so business ba feeling bloody si wo veji si nave life imprisonment igeme hideshango wasuti hachu huo kwa da take velumpa alunongo simbele didola bosses so o toti zende wo hiu no mutia bimbe uluza so pa mi ba lu fishi vene pa velumpa so somebody no jambi Columba is a thing, yeah. Even though banana talk that, it check I never do you man. The care will be him, the care for him. Which and went back in piano. From Nagay again, but look up and talk about one. Somebody against a one like a quarrel, say you. When the government a woman magata, but she will walk over them. It was so ever to a near so I can answer at this before. It is a return away. Now see him the same, but then you are what can. A car can a whistle, but you ain't kicking. Walk, but cat can again to put a can but do no. Okay, only do get the boy dark to a year chin. Meat pie by walking. He let train one batch. Sippe, having no poker now. Monday, so look at that. Young a paper. But one girl, she said to was in a way. A card I to mammy. As a banana or Gigi said. Says I man will let one here. Again, fishy. But can I so malagaya? Valua ko le alaga agoposo. Kako hira luji. asham tisunga uti afishi nini nga yekyawe ambayo le ngowese kwashi ba nenge have sikibendo tio kwashi dasenda mashi have ni yumba gan kosu zwana be no muti ambi achiku obesi ne wana hati ambi binge ambi o mo so kya ya yene ke loni na be NAPTIP using strategy or 5 P's for curbing the menace of human trafficking. Now, one of the P's like I want to partnership, prevention. Prevention, I got once to my hand. Now, I'm going to teach you, ya carry partnership, prevention. I was a say, don't be him, Benue.
She NAPTIP by partnering with law enforcement agency, CSO international partners, Manshi, you in go sinaha. So human trafficking kakwo montega kai collective efforts. Nahan go on the right track. We're partnering with NAPTIP. Partnering with them, same as about to my hanger. Still willing to na very closely going forward. She is soon she shahama kwa willing sha mbaye bati bahitani. Zakule ga kule jiri luji kakule tola kakule kaida due mbaye kasimba kwa shigumi wone hiba teke kwa ne afishe ninga ile ntumsha una kwa yon kwa shikwa olun ha yime nyolun ha beni nangulaka via hatibu jiri jira. Semba nongo ye sensitization ne una se ahomba veti. Sensitization go ba agba pechi una se ahomba veti. So strategy u commander wasine alu se shakwa commander oyambandi yemela una ya hingene ya semba zolu neve kwa all stakeholders sinyo 23 local governments ba silza hino community silza hino local government chairman uweliga mfene assembly she over fire trafficking cases ka for NAPTIP mashi NAPTIP go in charge of prosecution mashi investigation we ka kolo yo ba mashi ntwamo umula washi wanyo henchi kabene hanana onengwe kabene tananga hakula hatune kuma tabe bana zayone kuna tomu trafficking ne ma yangi kavi changing go like ke ka chameleon ko fu ka velo vive shivru yeme ne chi afeli ne ba head of see ko fa ko wa feel ulutura na ko menegi ipevlu yeme ka yimu like is like we investigating ba yeme se fe hingene ba kala kono yu piantega ba te yon ba ye ke ko wanu kurukuru na ida day binu genu mso me pino ya akubelu tindi ya ka ko mbia ola na ha kanyika ile na joti my fa kanyika ile na me wa mo offenses bamba chok pusu ki kwa nene na ha bada bagani kevu ko pedati shivu wa ola tindi ngula bango pusu but the general tindi wuhela ya agbo all jili awuhu si tindi ugeni nyaliki ntiro ozu wa mekwa kri ban business panulu wele roten yone government ka zomiale asizi nyaliki lala proceeds ke wa eka proceeds from human trafficking selo ozu wa meke mtira ozu wa mekwa hala na haka nguho na ha shemo kwa amome semba a victim trust fund o be cover pa government we wala ka account of it ka da nguho nyaliki ne yak from ba feeding ban ne yo me e shinu yam black it you work your account lala account laka for victim then kalo cases bavulu maybe oda kuwa wan over nzure mi ogbeji on never do you who use iron who chon you oya ke that the make yila compensation na ha ka the legal department director laka decide channel physical chan emotional chan o lala na yem through lala na charge or ke charge tombula 5 million depending how ko wole wan kwasala lala mpinu genu mso bine akake belungi ke yila ke zona sele data fati wolun tio shimba bulungwa ingi kwane alu ka kinyom ne tsega pa so that we luwe freshame data omba inzure vala ya singe kwane wa hinga siki litala yeme over 10,000 or more kivelo mba ke kolon vene ingi nyo dupu ka times ba partners foreign partners ne kwashi government ka data laka use o nancy allocation you are saying me alu unenge kwa ko da tene ma uso
yilanji ile fishi ni ya nguni ni kamba bulunengi ne vesela ni mba bageni yake ile to free line nomba yila bilina hangili ngira na hangi yila maza anyola venije yilo ya ma yila. Yes, ingege ayila ya apart from to free line la the short code, timber short code, got one car star 627 hash. Star 627 hash. Naha another biane number yaka 070 00000 number ota 1203. Bawasi weluwe ko wahimba male washimbamba weluwe fishe vene ya kaya shunjini wangu imba mali imba kawe bamara fishi yana kwamba na kuchoka zayo usanje akan bamara imba kala lungu stable bibi kase fishi wono we edika madazandi ifa kumba iwe ukala kuna rukimba na mamane winege shamba kimba bitamba December gondo titu wakaya sisu ngoti ngawase ukende mbaye na jenga sisu naptip so visino naptip makudizo na command kuma imbadombe ukotom na tumami ngo avisi ya tip television ya kapesulu kula nkyasha myongo tema sha tip television ya jene sebu nya se tumami ngo vengo wasu tip shatachi Her Majesty Professor Felicia Hembadon ayati won shunu runenge na hanje zayulu ko wo machi da take pa hembanchi je gumo kasela abe hitative sebu nya afishi a naptip aba yakyana kenumne na hase najiji na hanje zayone unebe awakwa ka na hae shagbautif kashinya aluye ikpani kolon ibe shashe wabu bengala na ha sese hidese ningi shamba ye kwatsembele ba wo tavetio mashiru zanhemne kwa neyo naptip une masele tindi awe lunen dodo zanhemu ningi tip television ha mashi esolovane avne tum a dido baya sasho gane kashamito ya niketo tip television ve tondo tingone hige komo hungwa na kuchave mbulamba buluwe ka yoma ve soye tachi lungwa shufayo inyangisha tip television hige bange aka yone mba avesi mbam koho makranto nyoloma no ben avne kaswa twe salon ma hama kwa yonchi ya tip television bubu ya nungo hige bange wele tumemi champeyo wene manu na kwa yon ya ni facho zwana tip television shangene na ha o wani ni o utanka luhwa trata o utanka linginu hwa momo hwa ma mom shi ni zwa tip television sha humbe ni zwa vesi sha Facebook sha TikTok sha Instagram ma YouTube lunen dodo sa shi ogene